Abaye Sharingan baruga Kazinga Fishing Village omugombora ya Katunguru mu district ya Rubirizi kandi nibagiranga bari kwebembera emirimo yo kujubaha nyanja ya Edward aba Fish Protection Unit nibabatwariza kubi kandi ekiteganisa emirimo yabo ekitwatungire omunambezo kizizire zaikira bukiiko obwabire buruho kukiikira emyaro obwe akakiiko kakwebembera Kazinga kakwebembera omwami Siraje gumisiriza zenamba information yagisereka tiyakitwaza nka government okwekuragira ningashi president nko kuyabere naenda kibe enamba kwika omuntu wa burizo akabanza yayegabire namba we na family yeye n'omwana n'omwizukuru amwe n'omukyala enamba nk'itano ali makunyana ezindi yazihereza abanwani abakwe na n'abanyabuzare uzasigire wenche yatandika kuziguza omuntu wahansi abasirikare baresire bakiza baronda akaciko kabo bo bagumambiza cyaro cito mu bwo kugira ngo cyaro cito itwe nko kukirumiru bateka umuntu mwerondire tibarachi basize biza bakoriza roro byenyanza baguma basindika y'amato agamwe ni gasoha gargayo gine byenyanza binji yitwa banaku tubanite twaguma twatwa ebyenyanza ebitakwa ebikire tukuje no miza maringwa ababaza ofisi ya RDC okuhayo kwetumbwita kwabo kandi bamushaba kutereza ishongeji ikwiza baziteke cyane ko mu kanso ngo RDC yakoze resobi kandi ito tukumanya wa RDC atuyambere munonga tuseberirwe abo kuba ahanse sayeji ariyo buteka bwanyuma yo kurro kwetumbwita kw'abajubaba RDC yabahumuriza kwenshonga yabe rukuzakorwaho kandi katerera zanye kubaza kubasiga ico kubaza ni toka Rubirizi n'uci twagitandikira abo kuba twaronkinga timwe razo mu landing sites kutera system ejo ekareba ngo yagereta yaterera bine bakamabita ba FPU abo kutereza mu makwa nibo tukora nabo gukora imirimo bakumanya tukora n'amazima tukora bagambe byo n'amazima tukora hata basemerire kuba bavugana aba FPU bakamabitu bababuze mu koregitu babuze n'abakasara bitu abebembezi bita ukorwa mu gesha kwa Onesmus India nabo